Sve je manje pomoći koja stiže u Prijedor. Iako je namijenjena poplavljenom stanovništvu, paketi hrane stižu u ruke svih onih koji su gladni, bez obzira na to da li su bili na meti vodene stihije. Hranu za djecu ne radim nigdje, imam 6 članova kod kuće, ne radi niko. Žena mi je umrla, sam ostao ovako sa snao kod kuće, ima 4 djece, ne radi niko. Više od 300 volontera učestvovalo je u humanoj akciji pomoći stanovništvu Prijedora. Mnogi su i dalje na terenu, jer još postoji mogućnost da nekome treba njihova pomoć. Poslušajte, to se uvijek dešava, bilo gdje, sad koliko ne znam, ali naravno da se može desiti. Višak pomoći, ukoliko je bude, neće biti zloupotrebljena. Izričiti su u Crvenom krstu. Na prodajnim štandovima neće se naći, jer je sva pomoć obilježena slovom H, a usvojena je i nova strategija raspolaganja viškom pomoći. Tako da ta nova strategija obuhvata i Centar socijalni rad sa kojim je već krenula podjela za socijalno ugrožene porodice i tako će se nastaviti i kroz adekvatna druga udruženja. Imamo dosta pelena za djecu i najbolje udruženje Roda, znaju kome su te pelene potrebne. Prijedor je brojnu pomoć preusmjerio i u druga poplavljena područja Srpske. Ugroženo stanovništvo iz ovog grada poručuje da im je sada najpotrebniji namjer.